Angisumuntu ma-story time ne makathi ngintshele story time somunye u-fake friend engingaba naye. Ayi yazi le ntombazane beyihlakaniphile yazwa. Ugeli bekasebenza ne mina ngihlala ekhaya yena naye uhlala kubo uyasebenza ugeli mina ngisebenzi bengiyi-student lapho bengiyi-student lapho ngingasebenzi vele. Hawu ugeli njalo ugeli mina ngingamqapheli yabo ukuthi uza kimi maka broke. Njalo ugeli maka broke uyangikhumbula ukuthi ngiyichomi yakhe. It was one of those friends they don't even post you but they always post their other friends yabo nje noma uyi-era nje intombazana khona nje ayitshela ukuthi ayichomi yami lumngisa la yenza la yabo ungaze uthola abantu le-stratini aloku ahamba nayo like she was that girl. Hayi ugeli mina ngiqaphela ukuthi njalo uza kimi meka broke yabo. Hayi mekeza kimi vele uyazi vele ukuthi mina I always have money, I always make iplan yemali vele angihlali nje ngikhamisile ngibroke. So uzoza ugela hayi ngisaphaza ngoba mina phela ngisho ngisidomu nenhliziyo enhle kakhulu. Ngizosaphaza sithenga amatwala ngiyenzeni kube mnandi vele yabo. Good time umuntu ngivakashela ngifuna enjoy. Hawu ugel noma sekuma event maybe uthola ukuthi akana mali ngithi hayi sharp ngizakubhadalela itikiti ngizathenga notwala ngizayenza yonke into. And then uzomuzwa athi yeah no please do that mina mengihola ngizakuphanyana ikota leyo yabo. Hayi okay sharp no problem. Ithi kufike lelo viki ugela hola ngalo akamele nelanga iviki lakhona sakaqala ugela sa actor weird sakanyamalala nyane efonini yabo akasatholakali makaholile ugeli angithi mina ukuthi ngifuna umholo wakho don't get me wrong but as umuntu wazi ukuthi lo muntu lo njalo mengibroke ngigijimela kuye nemali zokugibela ngigijimela kuye nami ithi ngithi kancane yabo uzwenzani makaholile ayodla imali yakhe nabangani bakhe laba sileya nabo. Hayi mina ngiyabhora, I'm just a simple girl. Ufuna laba asileya nabo abahamba le indawo zabo angisho hey lo muntu uthanda izinto leyana yena vele umuntu othanda izinto kamampela. Bazohamba ke le indawo zabo bayenzeni yabo nje. So I sharp as a post nama status wara but all the time ngaphume nami I'm the only one posting. Angeke uzombona siposta thina because mina uzothola ukuthi siphumile. Mina ngisimple phela ngisho mina nkolodi umuntu maybe ngizigcina straight back sami yena maybe ufrontalile angazobe ngimhlaza or kanjani but abukungase umuntu ongipostayo bakaposta laba abo high class bakhe yabo and abantu bakhona igroup yakhona bonke nje abanamali but bathanda ukuyenza ngathi banemali. Ugel zizothi kube na something ekhaya hayi straight kumamam endlini kamamam like ifamily kudenyana yabo bayenze something. Athi ugel hayi ngoba ngizobe ngibrekile le weekend ithi ngihambe nawe yabo. Hayi okay sharp hayi no problem ngithi hayi sharp ngiza cover yonke into mina ngiza cover i-transport ngiza cover utwala ngizothenga ibhodlela everything nje ngithi hayi sharp ungawa wena nje zilethe yabo. Hayi sharp ugel ngihambe naye mengihamba naye ugel enjoyiwe kube mnandi kushaya bontatha vela boma 1 am ugel uthi ufuna and mina la kimi angisena mali to be quite honest lela langa sa overspenda because besiphuza nabanye abantu so and mina I don't mind ukuthi ngingasala ngimpunga nginganane 1 rand empilweni yami as long as sijabulile. So hayi ugel athi yena ufuna ukuhamba because ekhaya bebathi silale yabo wathi hayi ngeke sikhona ukulala kumele sihambe yabo. Ngithi mina ngoba ngisana mali and mesingabholta kusasa maybe uzoba cheap yabo because manje kusentatha izosidurela kukude la sikhona. Athi ugel no it's fine umuntu amuza sibholthela okay no problem mayibe kanjalo sharp hayi ngivalelise nami ekhaya asihamba umuntu wakhe uzobholta what awu okay yabholta baby ke wakhe yithi laba sihamba sidlula nabo Randburg hey okukude la bese khona size siqishe ngathi siyafika la ekhaya bese uphelelanga ngathi singena ngamla side ngalama angisakhumbuli ithi ngeke lezo angisayikhumbuli leyo part ukuthi wesikuphi but bese seduze nyana nokufika
maybe like boma 30 minutes away from emakhaya. Masifika lapho ugirl how ugirl athi hayi phela lo muntu lona wenze icash. Ngithi wenza icash kanjani lo muntu lona cause wena uthi uya kuye and mina ngiye ekhaya. So uyabona ukuthi mina iyofika ngishaye kuphi mengifika ekhaya. Ngithi uyofika ngishaye cause uyofuna ukukhipha le cash ezolingana wena ekubeni sihamba siyi2 and mina angifuni ukudisturb abantu balele like kusentatha like yabo iyahlaza lento leyo so batshela ngama Bolt. Yeah. Usisweni wa Foster ke wafonela uguy hayi ngicela uyenze icard. Uguy akasabamba ifone. Uyafona futhi ugirl. Senda bathina ama WhatsApp ama voice note ngicela uyenze icard. Uguy unyamalele uguy akasekho. Mina ngisho ngicabanga fast angibhayiza mina ngiloku ngithi hey what ngavele ngathi azini babu Bolt ngicela usibeka lapha kule police station leyana. Ayisho sibona sesixakekile. Ngicela usibeka lapha police station amaphoyisa azosenzela iplan. Cabanga that embarrassment. Yo. Hayi vele Bolt driver sasabe ukuthi usithola umuntu ophansi shem. Azange abe nenkinga shem yazi. Hayi wathi hayi sharp mara obvious deep down inside ukwatile nawo cause labantu basusa kude yabo mase nifika la sibabheka le nale. Hayi mesifika lena vele asibika udaba lwethu mesibika udaba lwethu mina vele anginamahloni phela. Ngavele ngalibeka straight indaba ukuthi hayi kusona sona. Sahlaka nephoyisa vele nenhliziyo endlela athi it's fine. Ngizanipha imali ni Bolt yabo. Uguy wakhona ngathi wasipha i200 bokubhudi nje yabo young nyana nje wasizwela nje wasipha i200 wathi Boltani ke hayi sa Bolt vele kamampela mes Bolta iBolt beyithini 190 yeah ngathi beyithi 190 from ukusuka la ithi ngibeke straight bekafuna ukuqala kumuntu wakhe bese iBolt igcine ngami. So from last corner ukuya kumuntu wakhe beyithi 190 mase ihamba nami seyalena obvious seyiyofika lapha kuba ma 250 somewhere lapho ngimtshela ngithi no ngcono siyendlini sonke once cause awuhlali kude nasekhaya masambe sonke siyendlini cause manje moyojika kumuntu wakho mina ngiyenza njani mengifika leso kumele ngimemeze umama lele manje uthi azokhipha imali ama Bolt. Wathi hayi ngizakupha mina ithi ngihlise lana then ihambe nawe. Listen ngiyislima futhi ngivuma lo doti nami. Ngavuma sharp okay no problem. Hayi asale ke emuntwini wakhe. Qhubeka iBolt ihambe mase sifika la ngihlala khona iBolt. Mesifika beyithi boma 2 bese ikhambile vele. Ithi boma 250 vele. I remember well 250. Ugeli nyamfonela ugela ibambe ifone ngithi hayi bontombazana phela iBolt nayi seyithi 250 mina I don't have money like him. Anginayo nje total. Ugela hleke athi usho ukuthi angeke ucele umuntu wakho or something. Ngithi no angeke ngikhone. As I told you ukuthi angeke ngikhone ukufonela abantu abalela athi mara koheni uma ungakokota. Ngithi no angeke ngikhone ukukokota I'm sorry. Wena ezuthile ukuthi sowufikile kumuntu wakho uzoyisenda so ngicela uyisende. Athi okay singiyisende. Gone girl. Ngafona. Gone girl. Hambile ugirl. Nowhere to be found. Ngaqala lapho kumzonda le ntombazana. Manje sokumele ngiyenzeni ngizithobe ngiyokokota. Cela ungitshele leyo embarrassment. Angakokota vele ngamnika ubhuti abantu. Kanti songavulile amehlo ne ngabona ukuthi abona lo no more. Kwazothi ngathola umsebenzi last year ngasebenza. Ugirl mengisebenza wabona ukuthi hayi sekayasebenza ugirl. Where's ugirl? Wangitext after a very long time singasakhuluma. Wangitext wathi hello ngicela ungiboleke i100 ngizokupha angazi ngikholani nini ngambluthi ugirl ngizange ngi-entertain noku-entertain ubhlobo bethu vele baphela that day. Ngikutshela untombazana wangiblocker for ukuthi ngimbluthikile ngifuna ukumipha imali because wabona ukuthi amehlo ami sewavulekile ngisase stupid. Aba ukuthi abantu base kanjani?